国际新闻来看，罗西亚顶礼拜公布一段录音，德国军官在讨论要援助乌克兰长程飞弹。德国总理肖兹是表示讲，这款涉密的代志是真大条，会好好来调查。是这段录音还有讨论着讲，这款飞弹安怎来攻击克里米亚大桥。罗西亚外交部长嘛要求德国得爱提出解释。一段德国军方秘密讨论俄乌战争的对话协议，和各国国营媒体高层伫社群媒体发布。俄国媒体讲，录音中的德国空军高层伫讨论向基辅运送金箍座长程飞弹甲可能的冲击。德国总理肖兹初日访问罗马时表示，这件潜在的涉密事件正严重，答应会详细调查。Der Vorfall ist deutlich mehr als nur das Abhören und Veröffentlichen eines Gesprächs im Bereich der Luftwaffe. Es ist Teil eines Informationskrieges, den Putin führt, daran gibt es gar keinen Zweifel. Es handelt sich um einen hybriden Angriff zur Desinformation, es geht um Spaltung. 乌克兰一直寻求德国提供射程500公里的金箍座飞弹，小组初日则明确地表示拒绝援乌这个型的飞弹，避免造成北约甲俄国直接冲突。不过，这段录音内容也讲到安怎以金箍座飞弹攻击连接俄国本土的克里米亚大桥，也讨论使用英国甲法国提供予基辅的飞弹进行攻击。俄国外交部要求德国对录音所讲的代志提出解释。Из опубликования этой аудиозаписи о том, как тщательно они готовят атаку на Крымский мост, на другие объекты, прежде всего склады с боеприпасами. И главное, как при этом хотят обязательно всех обмануть. 俄罗斯自称乌克兰已经超过2年，造成数十万人死伤。不过，俄军犹原继续以飞弹甲无人机轰炸乌克兰各城市。俄罗斯无人机车3攻击南部港市奥德萨，弄击一栋民家大楼，造成至少10人死亡。Не тільки росіяни, а, мабуть, весь світ дивиться на нас, як ми погибаємо, як ми і не прикладають ніяких зусиль, щоб нам допомогти. А до росіян тільки одна злість, одна тільки злість. 乌克兰总统泽伦斯基恳求西方国家赶紧提供更较侪防空系统。伊表示，若乌克兰无面临武器交付延迟，原本会当避免伤亡发生。乌克兰需要加强空防，来救更较侪生命。公司新闻电话真朋友。